Is there anything you want to say to EFKS Porirua now that we're 56 years old? I just want to say happy birthday EFKS Porirua. Nei tu aso atono stasi ne o stau ne kalesia pa ilonga ina de lima suron tau sanga taron pa tu ina ne rotu. After ile lo fumale anga le tu ele tau singa. Ia ngata foi la tu wafe moer fa ngamaranga. Ia la tu foi ro fa o pe nga ruenga. Manduia le soifu le rotu. Soifu. I just want to say a massive, 56th anniversary to our EFKS Porirua. We've come a long way. Yeah, growing up, EFKS Porirua has been a big part of my life, and yeah, I just want to, wish you, my dearest church, 56th happy birthday for today, and yeah, manuela sa. Happy birthday, EFKS Porirua. Whaftai mo loa wanua, ia. Whaftai lea tua waulia mai ni tau sanga tele tatou e kalesia. Tau sanga fo e tau tua i le lotu, tau sanga fo e tau tua i le atua mnuna finangalo. Ia whamanuia le atua i le e kalesia, tau tua i nei tatou umala. Ai mai se alon whanau o nei a inga ma le e kalesia atua. Soifua. Happy 56th birthday, Porirua EFKS. You know. Ia, o le viinga lava e, ka fo i le tua. Ia wafo nei tausanga I tele ia talu ona whaavailta te kalesia ia te tonu ia o ngā soro malmanuia whanga umma ia mali ola o le tate kalesia. Happy birthday EFKS Porirua. Manuia le whaamanatungi o le ni maono tausanga o le EFKS Porirua. Ai lofa kile ku ya o konga maka mai makoko. Fatai fua. Ia o le langongo fia o aulia le limas fruon tausanga o le kalesia ia o le foi le langongo fa tai le tua o tupu maola ma nga iluma. Ia vi ele ali. Le lofa maleanga le o le tua. Ka ko wa lia manuia mai nge ya so foi sa fa mo ina mo tato kalesia. Whaftai le tua le wanga le lei, mano wanofa, o whatau nui nai fōni nei wha moi o le au. O le kalesia, ia manui tele ale, sunga le whakarangainga man whatua, I whape fōi tato kalesia atoa. Le alofa maleanga le o le tua, so I fua. E mori lau whaftai tele lawa I le e kalesia Porirua. E sunga le whakarangainga ia no vai la au mal whatua ia penina. Ona o lea wanoa mātango fie, ua mawhai ai o na mātou maua le, nei foi whamanatu I naru nei, as whamanatu, ia wa atoa I ele, 5 tausanga, o mātou ngā lulu e pēr, I le tausinga, ma le leo ina o mea, tā ua ale nei au lotu, talu ai le wawa inga le, sunga I whawhiangaira. Happy birthday, EFKS Porirua. Happy birthday, EFKS Porirua. Ia, o nei le na whai e whamanatu al mātou 50 ono. 50 ono tau sanga talu on whātu le kalesia I Porirua. Ia, e mana ia lava le mātou sanga nei ngā nei aso. Ia, whamanuia le tua le mātou te mawhai whiau ma le mātou tina whai whiau. A mese le malu al mātou au lotu mātou au lia mai le nei aso. Fia mo I mātou na ua. 50 ono tausanga a mātou maua pia leo la mai lau fio ameni. I love how the whole church as a whole is so welcoming. Like they're just so open to like meeting new people, welcoming them in, and yeah, I felt like I was taken in. Yeah, that's one of the bigger reasons why I love this church. Langona lava le fia faisi whamatananga I le tai au. Na ua uria mai le 50 ma le ono tausanga. Whawai nai le kalesia whatutonga ke sianta moe Porirua. Vi ia le alofa o le atua. Whaafitai. Lea ua mātou fia ni lea sa. Abele bi inga man whaafitai le atua soifua. Maunguia lo was whangau EFKS Porirua. Manuia le asa whanau EFKS Porirua. Whaafitai le alofa o le atua.
Wau dia mai fo le lima sfuona le o tau sanga e kalesia le EFKS Porirua. Le ola mal malosi o fo ina mo le au lotu atoa e maisi o le feife au wale falitua ma le ai. O se aso fia nei le o langa o le e kalesia e nei Porirua. No wa o watu le lima sfulu ma le ono tau sanga. Talu ana whaavaile e kalesia I to tono Porirua nei. Ia soifua ma ia manuea. Throughout my lifetime in this church, there's been many changes, positive changes that I see really help grow our youth, not as a whole, but as individuals, and it's really heartwarming and to see our young people get together and that place where we can feel at home, home away from home. Yeah, I love my church. Ia momona whatalo whatu I le pa ia malo le e kalesia holo o sua ia le sunga whawhengainga nove ia malwhatua penina le lolo le kalesia ia e le ne yaso ua atofaina ma u whapitoa fo I lo waso soifua I le kalesia I Waitangirua, Porirua ia happy 56th birthday tawina ia telenis tausanga e laulola I bea le ngaluenga le atua ia mawhape fo I ona whai ma tapasa mo langa o tupulanga I le aso ia malumanai ia God bless whaaftaitele. Just seeing the kingdom grow, I think that's the big thing that I've seen since I was born and raised in this church, and you see people come, you see people go, but the church forever grows and prospers. And so our families move from Samoa, we move away from the village, and the village is what is the placenta of knowledge, language, cultural value. And so when we move here to Aotearoa, New Zealand, we sort of struggle to find that village or that sense of belonging. And so for us as the diasporic Samoan community here in New Zealand, the church then becomes our village. What more could you ask for? This is a village away from home. And I love my church, and happy 56th birthday to you, EFKS Porirua. And may you prosper for another 56 years to come. God bless. Yeah, happy birthday to our beautiful church, EFKS Porirua. 56 years old, yeah, EFKS Boys for Life, Pawanga, ko anga mai loku, launga rev, ko anga mai loku. E vi ia fo ile atua mo nei aso, whaftai fo I mo tāpenganga, a tātou tamā whaaleanganga e whala I au ai tātou, le aso lima sfun ma leono tau sanga ngā ruenga I Porirua. E lese ngā ruenga whaingo fie. Whaftai le au nā le atua e whala I au pēr tātou taimi uma, māso sā uma. Awale tātou on sa'i whapalipali. Wai whainga tā ngā ruenga. Ai whaftai nei whala I au, ua mā ai mea mapei o se mea whaingofi. Ono le pai mai o le alofa, ma le anga le lei o le atua, lima sifuru ma le on tausa. Ka wola matupu le kalesia. Whaftai foi, nei taimi, ua tātou mawai, nei mea alofa mai le atua. E ala mai whamanianga le au auna, hai mei se ole tinara ngā luenga I lang whautua. Ai mai se foi, o tātou uma, o le kalesia lo ngā lulue. Vi ia le atua I mea uma, whaatai le atua I nei mea tele o fua I mai. Ai mai se o le ola whaaleanganga ma le whaatua o le kalesia. Uma whai ai o na ngā lulue. I le nei tai au. Lima sfun ma leono tausanga, vi ia o le atua, aleluia, whaatai. E ia nea wanoa I mo le atua I le ngā whaatai o le mātou komiti o leo o whaamai ina fo I ngā ruenga. Ma fe au o nei fo I tausanga ia ai maulunga televi I ngole atua ona lona alofa malona ngalelei o mawhai ona o lia mai fo el tato e kalesia lona aso whamanatu ia o le titalo lava ia alofangia le atua le soifua ngā rua tato e kalesia o wana fuafuanga whai ia ele whaangaloina lava I la tau sa asaina ngā sua le taitai au tau mwhainga mainga o le nei e kalesia. Ia le ia le atua o le au atupu maola ngā ruenga mo le fo il whaftai ma tua whaaleanganga le sunga ia nove ma le whatua ia penina ia ono le lata ita inga o mātango fiai mea uma mo le mawina o tele suinga fau o ia inei tato e kalesia ia ono le lata ita inga ia tato tatalo I le atua
ia maua pea lo sa lo la soifua i le tino faasisili le agaga ia ua le feagai ai ma le valauina lo fagia foʻi e le atua ia le paia lasilasi o le ekalesia i tupu ma tamālii ia faapea foʻi nofo a matafale taʻitasi ia e maise anai aiga lotu o loo tatou mafuta malo faafetai le ao malosi ia o lenei ua taulau o le faamoemoe lenei aso ia ia le atua ia o se tala atu lea ia manuteleina fuafuaga fai o le tatou ekalesia i lenei foʻi masina fou o le asavalia soifua ma emanuia ia e moli le gaga faafekai le alii ma me foi aso le ua ako ia le lima sfuma le onka usanga o le famanga kuinga o le ngai kalesia i Porirua ia moli la bra fa afkai pe ia kalesia ka mar nga wenga mar fo i fa pe fo i ai nglo fo ia le lang fo i la sfangau ia fa muia le ko ngi aso ko mo ngi si aso skele ia wa le kalesia fa mo fa afkai